Kad ostanete sami sa sobom, jeste li primijetili da je nekim ljudima najteže onda kad se napokon ništa ne događa? Kad je okolo mirno, nema distrakcija, pa iznutra počne onaj osjećaj da nešto nije u redu. Ako vam je poznat taj osjećaj da stalno morate nešto slušati, gledati ili raditi, možda će vas zanimati zašto se to događa. Jer postoje ljudi koji kažu, ma meni je super kad sam sam. I onda trče upaliti Netflix. Gledaju po YouTubeu, Instagramu, podcastima. Pa se dopisuju s nekim. Pa skoče do frižidera. I onda si puste još jedan podcast. Samo da se nešto događa. Samo da ne bude tišina. Ali možda problem takvog trenutka nije samoća. Možda je problem ono što se pojavi kad sve drugo utihne. Može se činiti da je taj osjećaj praznine znak slabosti ili da je to nešto loše za nas. Ali često je to samo znak da smo jako dugo tražili osjećaj vrijednosti izvana. Da smo dugo živjeli od vanjske potvrde. Od toga da nas netko treba. Da nas netko zove. Da nas netko želi. Da netko misli na nas. Jer kad se naviknemo stalno dobivati potvrdu izvana, trenuci tišine mogu otvoriti neugodno pitanje. Ako me nitko trenutno ne treba, jesam li i dalje važan? Zato ponekad provjeravamo mobitel, ne zato što očekujemo važnu poruku svakog trenutka, nego provjeravamo treba li me netko, jesam li nekome važan. Neki ljudi zato stalno moraju biti zauzeti, stalno nešto slušati, nešto raditi i stalno biti u kontaktu. Jer čim sve stane, krenu misli koje smo godinama zatrpavali i zanemarivali. Pa je rezultat toga da ne bježimo od samoće. Bježimo od onoga što samoća pokrene. Od tuge koju nismo otugovali. Od pitanja koja smo izbjegavali. Od dijelova sebe za koje nikad nismo imali vremena. A taj obrazac često počinje puno ranije. Kad naučimo da najviše vrijedimo onda kad smo korisni. Kad smo potrebni. Kad su drugi zadovoljni nama. Pa mozak počne povezivati sigurnost s reakcijom drugih ljudi. Pa mir više ne djeluje kao ugoda, nego kao da u njemu nešto nedostaje. Ali možda je najvažnije ovo. Praznina nije uvijek neprijatelj. Ponekad su upravo ti trenuci tišine mjesto gdje prvi put osjećamo dijelove sebe koje smo dugo zanemarivali. Osjećaje koje nismo osvijestili. Potrebe koje smo gurali sa strane. Pitanja za koja nikad nismo imali vremena. I danas imamo izbor. Možemo taj prostor nastaviti stalno zatrpavati. Bukom, distrakcijama, dramom, traženjem potvrde izvana. Ili možemo polako početi graditi nešto što je već u nama i čeka da bude otkriveno. Kreativnost, stvaranje, smisao, odnos prema sebi. Jer mi jesmo bića odnosa. Mi trebamo druge ljude. Naš cilj nije postati osoba koja nikoga ne treba. Cilj je da druga osoba ne bude vanjska potvrda za nešto što nama fali. Pa kad čovjek nauči biti sam sa sobom, odnosi prestanu biti način da što prije pobjegnemo od praznine. I prvi puta mogu postati ono što bi trebali biti. Slobodan izbor. Ako ste se prepoznali u ovome i želite bolje razumjeti vlastite obrasce, kontakt za termin za razgovor možete pronaći u opisu videa.